Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kepada Nabi besar junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus pada pagi hari ini kita masuk juz 17. Di sini halaman 322 surat Al-Anbiya ayat 1. Untuk kesempatan pertama kita silakan kepada guru Ustazah Zurniati. Silakan Bu Zurniati. Juz 17 kan ya, Ande? Ya, juz 17 halaman 322. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis-sara. Qala rabbi ya'lamul qawla fis-samaa'i wal ardi wa huwas sami'ul 'alim.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Satu lembar saja atau bagaimana? Langsung 2 halaman aja Mande, Ibu. وكم كصم من قرية يا الله وكم كصم من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Wa ma arsalna min Pak, qabl. permisi sebentar mendetati. Ya. Saya mute tadi. Boleh nggak ya saya melihat Ibu guru kita? Bagus kan? Cuma saya melihat dari dulu tidak konsisten panjang mat yang terakhir. Kalau di akhir-akhir ayat sepertinya dipengaruhi oleh irama. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 6, kadang-kadang sampai 8. Yang lamun. Nah, kemudian ada lagi yang lamun. Sepertinya itu yang saya lihat dari dulu. Sorry kalau saya salah ya. Cuman gitu, konsistensi dari kalau berhenti di akhir ayat atau ya begitu. Ya, kalau panjang mat arik disukun itu boleh 4, boleh 6 ya. Tapi sebagian saya mendengar orang qori-qori'ah membaca ada mungkin yang sampai 10 gitu. Kayak bismillahnya kadang-kadang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada Ya, berapa tapi ini Ibu, tapi harus konsisten kan? Kalau saya belajar dulu itu konsisten. Jadi setiap akhir ayat itu panjangnya itu harus konsisten. 6, 6, 8, 8, 4, 4 atau 2 juga boleh. Itu yang saya pelajari. Dan tapi saya lihat Ibu itu gurunya bagus kan, semua itu bagus. Cuman saya melihat tidak konsisten. Dari ayat yang tadi itu ada 1 tuh sampai 8. Ada yang 6, ada yang 4. Jadi maksudnya itu kalau saya belajar dulu ya, terakhir itu harus konsisten panjangnya itu. Boleh 10, boleh 6, boleh 4, tapi konsisten di setiap kita berhenti. Gitu enggak ya?
Nggak apa-apa, cuman itu yang saya lihat. Thank you. Yep. Ya, sudah? Silakan meneliti. Oke. Ya. Maaf Mendetati, maaf. Nggak apa-apa. Tunggu aku balas. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ya? Mama ya? Oh ya. Auzubillah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قالوا اتخذ الرحمن ولدا Waqalu nggak Mendetati? Oh ya betul. Dibaca awalnya. Tidak. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم
الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم Ya. فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين خسروا Dari faha deh mandeh. Faha kecil ya. Ya. Faha qadir. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى بل Ahum ya, bukan uhum tapi ya. ahum. Oke. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur afala yarawna anna na'til ard tankusuha min Bukan tahun. Oke, betul ya. Ulang dari aja. Anna ya. Anak. Anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Terima kasih. Mande tadi kalau mande ben ya kalau mau sholat maghrib ya di sana duluan nggak apa-apa habis ini saya. Tapi saya 9 jam 9. Oke, saya baca Masih. dulu ya. Oke. Astagfirullah. Ya. Aku nanti maghrib di sana ya. Ya. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun wa la immassatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya waylana
يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال nggak pakai tanda. Oh ya, astagfirullah. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Nanya kurang panjang ya. Nanya panjang. Ya, betul. Okay. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من
الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلكم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Urutan ke-6 lagi. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفست فيه أناهم. Udah dari mana nih Bu ya? Dari il. Ya. إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس Bukan sop ya, jadi kayaknya kayak dimatiin dulu. Lagi Pak. وعلمناه صنعة لبوس لكم
يحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له Syayatini, Pak, bukan na ya. Oh ya, فَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Amur wa anta arhamur. Oh, iya. Gimana ulangnya ini Wanta ya? Wa anta ya. Wa Ya. anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin wa zannuni iz zahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي. Itu nun apa itu Bu kecil ya? Nun jil ya nun mati. Tetap dibaca nun jil gitu ya? Iya. Wakadzalika nun ifa enggak Bu ya? Iya, Ifa. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
wa kanu lana khasi'in. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum baik. Tahunnya tidak panjang. Wa taqatta'u. Fa ulang mendinati. Fa Wa mendinati. taqatta'u amrahum bainahum kullu ilaina raji'un. Tanwin lamnya. Lamnya tanwin, kullun, bukan kullu ya. Kullun ilaina raji'un. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ih wa inna lahu katibun. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Hatta idza fatihat Ya'juj wa Ma'juj. Futihat, bukan fatihat ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafirum wa hum fiha la yasma'un. Inna
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Mande karena banyak yang kita yang dari saya satu halaman saja. Selanjutnya yang nomor 6. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natawis samaa'a katayis sijil lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Famal antum muslimun. Fahal bukan famal. Fahal bukan famal ya Bu. Hal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma ta'tumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbikum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kayaknya panjang. Belum lagi dia dari wataron. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi
شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Kulla, bukan kullu ya, ulang dari wayat tabi'u. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Wa annahu hunya panjang. Coba ulang lagi Rika. Wa annahu hunya panjang. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang salahnya dari wa annahu belakangnya. Wa annahu yuhyi. Hu-nya tadi tidak dipanjangin soalnya. Bukan yang di depannya, dari belakang. Wa annahu yuhyil. Dzalika bi anna Allaha wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fi. Tidak boleh dimatikan ya. Allah Kalau mau berhenti di situ tidak boleh dimatikan dan juga nggak boleh juga berhenti di waqaf lam alif ya, dilewatkan ya. Kalau seandainya nggak sampai suaranya berhenti di ha boleh, tapi ulang lagi dari belakangnya la raiba fiha wa an gitu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna
يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب حريق. Itu dengung ya, tanwin ketemu waw. ذلك بما قد Coba ulang lagi dari ya. lahu fid dunya khizyun. Itu dengung, jangan lewat aja ya. Dengungkan khizyun wa nudhiquhu. Coba ulang lagi dari lahu fid dunya. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ya. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته fitnah dengung ya Bu ya. Iya dengung. Wa in asabathu fitnatun Bukan natum, nun kecil, ada nun kecil di bawah. Rika. Jihi khasirat dunung itu ya. Wa Rika, ada in asabathu fitnatun nggak dengar ya? ya. Ada fitnatuning ya, jangan fitnatung, ada nun kecil ya, nun iwat di bawah. Dibaca nunnya itu. Oh iya. Ulang dari wa in asabat. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu wa ma la yanfa'uhu dzalika huwa dhalalul ba'id yad'u laman darruhu Ya, da'u panjang u-nya. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i labi'sal maula wa labi'sal ashir ya. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar
innallaha yaf'alu ma yurid. Man kana yazunnu an lan yansurahum Allahu fid dunya wal akhirah fit dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas samai thumma liyaqta' falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz. Lanjut ya Bu. Ya, Wa silakan. kadzalika ya. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Sorry Bu, Bu, bisa dibuka kameranya, Ibu. Bisa dibuka kameranya nggak, Bu? Ya, ya harus ya Bu ya. Tolong dibuka kameranya ya, biar kelihatan yang ngajinya Ya, siapa. Gitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku Inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم Inna Allaha yaf'alu ma yasha. Sujud dulu ya, Bu. Ibu. Ya. Oh. Ada tanda sajadah, kita sujud dulu ya. Sujud. Ya, ada tanda sajadah, kita sujud. Ya, silakan lanjut, Bu. Ya. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غصب أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
ولباسهم فيها حرير. Makasih Ustazah. Sama Ibu. Ibu asli namanya Suheri apa? Kukira tadi Bapak-bapak. Oh, Suherti. Tadi saya salah mengerti orang ya. Baca. Suherti Bu. Ya, langsung Batu Sangkar Bu. Marianis. Oh ya. Ibu Imarianis dibuka kameranya. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا Coba diulang lagi, kayaknya ditasdidkan dalnya jangan dua kan bukan wahudu ya, wahudu. Tadi kedengarannya ditekan ditasdidkan. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإحسان بظلم نذقه من ومن يرد فيه بإحسان بظلم Bu Ima, bukan bi ihsan, bi ilhadim. Bi ilhadim. Saya ulang. Wa may yurid fihi bi ihdanim bi zulmin. Ya, Bu Ima, kenapa bi ihsan lagi? Bi ilha. Bi ilhadim ya. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuziqahu min azabin alim. Benar Bu ya? Ya. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bayti an la tusrik fi syai'an wa tahhir bayti wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjil amiq liyashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallahi Fi'al bukan fi'u ya. Astagfirullah. Liyashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimah. Makluma panjang, tidak dipanjangkan tadi. Ulang lagi dari fi ayyamin. Fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفس Ya, bukan nah. ثم ليقضوا تفسهم وليوقوا نورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس Alaikum, kumnya tidak dengung ya, jangan lama tertahan di situ. Ulang lagi dari illa. Illa ma yutla alaikum astagfirullah. Illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlan zur. Bukan qawlan tapi qawlaz zur. Langsung dan saya ditakdir. Ya, Bu. Minal awsani wajtanibu qawlaz zur. Satu halaman, Bu? Ya boleh dua, Satu. boleh kalau sama nggak apa-apa, dua boleh. Silakan, masih panjang soalnya. Silakan ditambah satu halaman lagi. Hunafa'a lillahi ghaira musyriki. Astagfirullah. Hunafa'a lillahi khairu musyrikina bih. Wa may Khaira bukan khair. Ghai bukan khai ya, tadi kedengarannya khai dibaca. Coba ulang lagi, Bu Ima. Oh ya. Ghai ya. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatahtafuhu tayru aw tahwi bihir rihu fi makan. Salah berhentinya ya, Bu ya. Ya, tanggung gantung. Ulang dari wa may yusyrik. Wa may yusyrik. Enggak ketemu. Wa may yusyrik billahi maka wa may ya. Bu? Iya terus, Bu. Tadi yang di atas dan di bawah juga ada makanin sahih. Yang mana sih yang benar? Ya yang di bawah ya. Yang di atas kan ya. Ulang dari wa may yusyrik. Yang di atasnya dari wa may ulang lagi. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatahtafuhu tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u
lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha. Bu Ima ada ikhfa dilewatin musamman, bukan musammasum ya, musamman, dengung. Musammans, ya. Ila ajalim musamman summa mahilluha ilal baitil atiq. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Muhbitin. Benar ya Bu ya? Muhbitin ya? Ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa Ulang dari wal muqimis shalah dilangsungkan ya. Itu apa bacaannya Bu? Saya nggak Wal lihat. muqimis sholati wa mimma Wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillahi lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajan. Saya ulangi Pak Iza nggak apa-apa ya? Boleh. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Layanalallahu luhumuha. Bu Iman, bukan hu ya, ha. Allah layatanalallahu. Tadi tambah tanah, enggak ada tanah. Layana. Oh, astagfirullah. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum liyutakabbirullah. Mana fak? Enggak pakai fak. Litukab bukan liyutukab. Ya, betul. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum
fabashiril muhsinin. Innallaha yudafi'u anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Tasbih. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وآد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب Bukan waqaum Lut mulut وقوم إبراهيم وقوم لوط ulang lagi, salah lagi ma-nya. Ma dibaca. Waqaumu ya. وقوم إبراهيم وقوم لوط. Terus ya. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Lanjutlah. Satu halaman lagi. Oh, enggak, maksudnya Bu Desmiroza. Desmiroza udah? Udah. Belum Itu 2 halaman. Itu Oh ada iya, Pak ini Ade. ada satu lagi nih. Tunggu dulu nih, ada adik Saputra siapa ini? Silakan buka kameranya. Beliau menyimak katanya tadi. Oh gitu. Oh Ya, udah. Bu Desmiroza. Desmiroza karena tadi 1 halaman cobalah tahu. Ya, Bu Siska juga 1 halaman. Asmi juga 1 halaman. Tak apa, Bu. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا إذا Terus. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Ya, yang tadi yang belum, ya, siapa lagi ya? Ya, silakan. Saya Bu Siska. Silakan. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili
wa anna Allaha sami'un basir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una Saya min maaf, dunihi. saya melihat banyak tadi beberapa tidak ada tanda berhenti tapi berhenti aja kayak huwal haqq itu saya nggak punya ada tanda berhenti. Yang nggak ada wakaf Oh Bu gitu. sebenarnya kalau bisa diulang dari bawah. Wal haq wa an. Dari zalika aja ya Bu. Ya kalau bisa sambung lagi ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam taro anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri Coba ulang dari Rika. Coba ulang dari mafil ardi. Soalnya nggak ada wakaf di situ ya. Lebih baik diulang lagi dari belakangnya. Jangan diteruskan gitu ya. Sebagian orang berpendapat udah habis kata di ujung kata-kata gitu, tapi lebih bagus diulang mafil ardi wal fulk, ulang dari mafil karena nggak ada itu wakafnya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri Nah, kalau itu nggak perlu diulang itu ida wakaf. Ada nggak di Al-Quran Rika itu? Di Amri ada wakaf qala nggak di situ? Nggak ada. Adanya tanda Nggak kayak apa itu? Ada huruf apa gitu? Kayak itu Bu, kayak segitiga itu tapi nggak ada garisnya sebelah. Pakai Al-Quran Itu Madinah. Al-Qurannya Al-Quran apa? Mekah bukan? Madinah. Oh iya, berbeda soalnya. Jadi bingung juga ya menegur orang. Iya, Oh, betul. Al-Qurannya beda sama dengan Mandetati juga Iya. Al-Quran Madinah. Ya di kita ada wakaf, di dia nggak ada gitu. Di dia ada wakaf, di kita nggak ada gitu. Dia udah lanjut aja lah. Kalau bisa Wa sih bagusnya ya kalau yumsikus kita bacanya. Kalau bisa ya kalau ada Al-Quran Indonesia pakai Al-Quran Indonesia biar sama gitu. Jadi sewaktu wakaf, sewaktu enggak gitu ya. Kalau ada gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada Quran Indonesia aja gitu dipakai biar samaan gitu ya. Biar orang yang mendengar nggak ragu. Kadang-kadang di situ di Quran Madinah berhenti di kitanya enggak. Di Quran kita ada wakaf lazim mim gitu harus wajib berhenti di sini kan. Tapi di Quran Madinahnya nggak ada dilewati. Nah gitu kadang-kadang kan salah menegur kitanya gitu. Ya, baca aja dulu. Nanti kalau seandainya lanjut, kalau seandainya ada Quran Indonesia, mendingan pakai Quran Indonesia aja gitu. Kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Silakan, lanjut. wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه
فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. Ya, sultanau itu diambil munaf didengungkan ya. Jika ulang lagi dari malam yunazil. Malam yunazil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ya Ayatuna bayyinatin. Nah, itu ikhfa ya, tadi tidak dibaca tanwinnya ya. Bayyinati tak itu. Bayyinatin dengung. Ulang lagi dari wa idza tutla. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا Rika, bukan tunam ya. Ayatuna bayyinatin. Nah, di tinnya itu yang salah tadi dibacanya harakatnya kasrah aja, itu harakatnya kasratain ya. Coba ulang lagi deh. Didengungkan atau enggak? Dengung ya. Tanwin ketemu ta ikhfa hakiki, dengung yang itu. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ini izhar ya? Mana? Min zalik apa ikhfa, min didengungkan? ikhfa hakiki ya, bukan izhar, ikhfa hakiki. Ikhfa. Min gitu. Ya, mil disamarkan kita. Qul أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا Amzah, itu amzah apa tuh amzah wasal itu nggak dibaca Allahnya ya. Wa'adallahu alladzi wa'adaha Allah nggak ada pakai Allahnya. Ya, coba diulang lagi. Di Qul Madinah tidak ada tanda. أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Ya. Sekarang siapa? Saya ya, Bu. Bu Rika Saya. ya.
Oh, Bu Suherti. Herti, ya. Bu Herti juga Oh sekali ya, tadi. Silakan. ya. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب Tidak ada nah. والمطلوب Iya, betul tidak dana. ضعف الطالب Di والمطلوب balik nih Bu. ya dari Ya, mana langsung Bu. Coba ulang lagi dari wa in yaslubuhumul, coba Bu, dari wa in يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون lagi. وجاهدوا Sujud lagi dulu, Bu. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا Ya, langsung Bu. Ya, tadi Rasulullah dibaca. Coba nggak apa-apa Bu, udah ulang lagi coba. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة bukan wa ya. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Sadaqallahul azim. Selesai, alhamdulillah. Sudah selesai kita tadarus pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa khitmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Ima mau diartikan nggak? Bu Ima buka kameranya. Bu Ima ada nggak? Nah, ya, silakan. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ima. Selanjutnya boleh mengenalkan diri dulu yang baru-baru. Ya, Bu Suherti di mana tinggalnya? Buka Assalamualaikum mic-nya. Iya, Bu. Saya tinggal di Blitar, Bu. Di mana? Tinggal di Blitar, Jawa Timur. Oh, Blitar, Jawa Timur. Taruh sama Sama Bu Asli Ima ya. semua Bu asli. Jawa Timur, Bu. Jawa Timur, Bu. Iya, Bu. Di mana Jawa Timurnya? Kalau Surabaya, Siska, Bu. di mana? Surabaya. Tutup dulu. Ya, ya, Bu. Kalau Siska di mana Siska? Masih ada nggak? Buka kamera semua ya kalau bisa. Nggak ada ya? Nggak ada di tempat. Bu Siska, Yang aku di baru- Surabaya, Bu. Kalau Rika, Surabaya juga? Jakarta, Ibu. Oh, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur, Cipinang. Oh, iya, iya. Oh, jadi Pak Ade. anggota baru Pak Ade. tadi kali ya yang baru-baru. Ya, Pak Ade Putra di mana? Ade Saputra. Sepanjang siang dan malam. Oh, Batam. Penolong Oh, Padang juga kan? Padang aslinya di mana? Padangnya di mana? Awak di Solo, Bu. Oh, Solo. Solo, Ya. Durian. Solo. Solo. Oh, daerah ya, Ya, Pak? kalau ya, Orang rumah, sekampung. Ini lagi. Oh, Ya, awak kalau kota Solo. bisa, kalau bisa yang minggu depan ya, kalau hadir usahakan bisa ikut ya, baca ya. Hadir nggak ikut. Ya, udah. Ada yang mau diomongin, Hasbi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, ya udah selesai. Marilah saya serahkan lagi sama Mandeneti. Silakan Mandeneti. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada guru Bu Zurniati, kepada Radio Gebu Minang. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kegiatan tadarus ini. Baiklah, kita bacakan doa penutup majelis dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, banyak maaf. Saya tutup acara tadarus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.